Koliko smo sad vozili? 2 sata? Sat vremena. Kako se zove ovaj truck shop? Ovaj, parking. A? Truck stop. Truck stop. Aha. Malo neravno. Aha, malo nam je neravno ovdje, jebi ga šta ćeš. Malo su bolji parking nego Rusije, nije puno, ali malo su bolji. Ne malo proći da malo snimim ove kamione, da moji kolege Slovenci vide kakvih kamiona ima sve. Evo imaš Volvo. Evo Volvo. Freightliner, Eagle. Izaći ćemo posle malo pa ćemo snimiti. Malo pješće prohoditi. Luti noga. Evo, wake control. Ovdje Žućo čeka da se laže, ko na Schwarzbach. Ništa pričam, neke budalaještine. Znaju momci ko je Žuće, dobro. Ima li ovo Žućo? Ima. Ima i ovo Žućo. I ovdje momci Žućo važe kamione. Ne bojte se, nećete proći muhtakis. Šta ćeš stipati naftu, šta ćeš? Napiri zadnje gume. Zadnje gume da provjeriš. Aha. Sad malo prema suncu snimam, šta je ovo? Eno one pičke, Enes. Ajmo kafu. Ajmo. Hoćeš pumpat gume, šta si da od kamion? A? Kaš pumpat gume? Napoli. A? Napoli. Pa kada, sad? Hoš onda preparkirat ga? Ne. Još ga ovdje ostaje? Aha, dobro. Ti staviš lauk, more? Ovo su gume na ovome kamionu ko one ruske na Kamaz. Iste feluge rekao ko na Kamaz. I gume. Na koliko pumpaš gume? Pani, koliko je to na naš? 8 barova, 9, 10. 6. Što tako malo? 600 kg. 600 kilopaskala. Evo viđaj kolega, na ovim se šinjama točkovi pomjeraju, da ti još malo približim. Čekaj, ne valja, bolje da malo iz daleka, ovako se bolje vidi. Kako se osovne more pomjeriti na ovoj prikolicu. Ovo Evropa još neće imati najmanje 150 godina. Da. Da. A zašto to pomjerate? Zbog vage? Aha. Kako imaš, ova svaka ruka ti dođe 200 pani. 200 pani? Kako imaš? Ako ideš unutra, recimo, oslobađaš teret sa vidiš. Ja. Evo, ovo je Enesov kamion, nije to Bog zna nešto od kamiona, ali jebi ga. To su on dobilo od Vijetnamaca za vojnu odštetu. Jel da? Nije nešto, Bog zna šta ima, 366 konja, tako? 65. Da, Enes je onaj 6. Novi Peterbilt. A ono su drugo Freightlineri. Ovaj bijeli dole, mali, onaj pudlica. Da. To je isto Freightliner. A šta su ona dva tamo? Onaj dole Kenworth, zelenkasti i onaj tamo plavi je Peterbilt. Kakav? Peterbilt.
Onaj zadnji. Ono su kao najbolji američki kamioni. Aha. Dobro, nije što sad mi idemo popiti kafu. Ovo je Nedžad. Stiže iz Dallasa. Dallas, Texas, evo vidite ovdje. A idemo kako se jednom zbrnati. Jutro je 6 sati. Evo tu je taj truck stop. Travel America. Šta piše? Country? Travel Center. A? Šta piše? Country? Country cooking. Domaći kuhanje. Evo ovo je Nedžad. Ovo je novi mladi američki trucker. A kaj bi povedao? Ništa. Jaka je mašina puna nafte i benzina. Puna konja i nafte. Snimi malo tamo u špivu. Ili ovu, ako moraš ovu snimiti. Kabinu gore da vide momci kolika je kabina ovdje. Moram malo sredno uslovati u sobu. Ma nema veze. Jel' li? Evo ovo je dom Nedžadova soba. Viš kako je on to razbacao. Ovdje gore bi bilo trebalo biti još jedna. Ali neko je ukro jogi. Neko ukro jogi, ja. Neko ukro jogi. Ovdje gore šiber. Ne otvara se još. A razbućemo ga do toga. Nisi još tehniku savremenilo. Onda su ladice ovako za frižider, TV, ovdje treba doći, ali nema ga. Jer nije potreban. Što mi kaži Westbound? Halo, kanal 16, kanal 1.16, javi se. Prati ga. Za njim uteče. Za njim. Sad će ja njega stići. Ovo ti je lud motor, a?
nisi ponio. Jebi ga, ne mogu ni ja na sve mislim, trebaš i ti malo mislim. Jebote, ja vozim 100, koliko oni voze? Idu 130. A? 130. 130, da. Pogledaj kako prolazi, mora snimiti špiku. A? Jebote, ostane prašna samo od njega. Zime, ovo je kljun naprijed. Ne. To fali jedna crna patka. Evo Nedžad vozi samo 100 na sat. Nije to ništa, znaju oni mene. Koliko ja vozim. Pošto nije došao, donio svoju vozačku, ne smije više voziti. Zaboravio. Zaboravio. Ovo je pogled od ozgo. Ovo je pogled s ptičije perspektive. Koliko ja imam po majlu? A? Imaš 15 centi. 15 centi, malo je to, neće ja više. Popola ćeš. Popola, dobro. Hoćeš pucavati? Hvala vozača, malo jača, sredaju izi za upravljača. Opa! Evo ovo je ruska droga. Jes mali volan u pičku matru. U mene volan ko rezervni točak od papa. Baš? Jes pogledaj. Onaj prije što sam vozio još je bio manji. Manji volan. To u formuli onda. Ovo je sportski kamion. Tak.
duboko. Evo, ovo je auto Provona, ovo je Leneca. Kakav je to? Dođi, šta je to? Čio. A? Čio. Čio. Dobro lepo. Država, još ista? Taki. Hajdinjak. Ove makine stare. Više približiš, više se ruke tresaju, slabije snimaš. Sad ćemo preći iz države u državu. Ovdje sad granica. Gdje je granica? Je li most granica? Most, Rijeka. Rijeka? Šta je li crveno? Evo Volvo, ovo je američka Volvo. Pogledaj kako je. Oči su zabune, dok te jedna voli, drugi sto te kune. Ostaju za tobom, oči su zabune, dok te jedna voli, drugi sto te kune. Kako se ono gorka mi ovo? To je klanali. To malo novija tipa. Ovo je centru i ono je klasik. Ovo je Konda. S tobom i početak, korak je do kraja, sve što nisam htjela. Evo maka. Iglu. Ovo je jedan potok. Pogledaj broda, pogledaj broda.
vadi pijesak. Pogledaj kako je duga. Jebo majke, ne vidi se koliko dugača. Možemo stati ovdje. Vidim što bolje. Stan. Sve što je navadio.